Allah kan dengan de kinya saya ne karina ko kun wodi kinnan kan ban yan da hananga ilo hulanin dali inna mo angaranta tun ko ni ay wo hulanin konni kinna mo yan sabuya anta khairu mulada kinna mo yan sabuya an mu ni mo brinya na ngira mun da kyanya kullu kin so mo kinna mo yan sabuya an wa mu mo din ko nga soro mo anta mu mo diga nan da hinde ngi dingani ando honda ga buru mo anta diga nan da annan ngi akhbare ni antilimuna an wa mun nan tindu Allah ya tilimu kata Allah tilimu kiyan tinta kata Allah kan ngade kibiya hinde nan tinta Allah kan nga fa alaykum wajibin tinni ona kinya sabra Allah wa yamarni ona kin dabari واتقوا الله ختم الله تعالى رضي الله تعالى إن كان يدي هو قولني أواتد anda usani momo anda nyengeni momo anda hele momo alla wantu awalla muriyentu awanganiyentu tilemu ani betilemu gulle alu sihe alu manni tilemu di Allah yana bismillah wa'ada Allahu alladhina الله كتانا غنيا فصووا بين المحب والمبغض في العدل ولا تؤثر المحبة تلمون تقوم الناري أم قنان دام قلني تلمون تاقو يسير منها اسلام أولو قرمون كيني آيان كسري الله فارين كيدي اسلام اندو منافين نغا عمر كيدي اسلام اندو كاهرين نغا علي كيدي اسلام اندو كاهرين نغا وكيبين أيوة الله فرسول سلام أيوة بنان دو مسيقيني أيام مننا كيتي أيوة سو من كويني تلمون تاقو kusu ganya aga lu islam ma ko ninga aya sabu islam ma udah hatilu kami kini duran bi son mendi konne on duran bi son mendi taga ho sen takeni ngatilu kini gole kin wajibi dinan kama anda kiya dabari hinga na kuti an konne dan kanan na hinde juga wadi an konne ngana itaya jonadi an kanan ngana itaya jonadi بسم الله وعد الله الله تعالى يمنينا ومني بكل جزنا اللهم نسيكني اتمي ابي كفر يقول سيدنا ndamani baraje ni dam kan qorani yawmu beni kafirau ya karangudu Allah taala ayanuma mangudu guru ni imben kan awa imben gonunga يا أيها يا يمين فتولي أقول نسمي أيوة الله تعالى نمان نمان بي أغلقين يا كما برينيني ورشنوا وصروا حمي بلو قرسنوا إني كتوم بمبكتي أو أنقروا أو كتنقوا كلنا الله تعالى تكتني ورشنوا كتوم أيوة أنوا كتوم بكا غمغا kasimi ke kin nema gore ide kin palle ke ko da mangena masiba gore ke nema ngi Allah sirin simon ni nema ni anne kufa inna Allah kufa ke bidan anan baraji Allah nu islamin nu kahirin naga naslamin kasin di kahirin dolana kin me be ga Allah farin ki inde agabe ne nallu Allah farin do karin nagani akisindiya ame be ga gaben daiman aywa siraba kisi kahiriya wato Allah simiki Allah lu adan naga kimbal ayan da ko daru ikungu ne ni daiman ina islama wa taranya ba ga Allah timadume ima kinkiniya agaben ne iwa Allah mundu na Allah farin palaki ga ayu daru ura khara wa kanu yen salleli ya mun da salle ke ngondi in islam ni ma ga kanu yen salleli sallum pilido menaka ila ikitun to yema ayu gani ko dalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bani qurayza yahudiya nun ta qurayza ni madina tate adu abubakar umar ali
adiga sume nya mundi ma yahudiya ni ne na gure mi ma qarin sum islamin dilliyani amru bil umayya dumar yidi kari khataw sabuda ngani ari simma aw kahir ni ngani awi Allah farin ra gurin su na nyana islamin yugo diyatuba ba nganda hoko ni anyi no holo gandanya akin wasu batun de Allah farin yi sallallahu atike awa ganda kara awa na guru aka balle mun auto me ke ganda kara ga ne himbe to be so hodi sire be ganda kara ko ga wa maga asruna qiyamutu ta atambo wo siruma ina kiya siruma nga sire be ganda kara sirun tambo ga wai tambo to wana gande alli ikya na tambo to wana ti hawan kan go kunya biya mutu hawan kan ge gan kan o islamin na burun gumbe gawo ke ko da islama hun ga mine na no kusu besu an bane an ne islamin ga ngana an ba hida an ba wa hida ya kana ho hida ibra hawan kan ge kan hinde ga watu wana kin Allah fare nyeni baiti malina idiga sumi mundi ite bismillah abul qasim tawo kunyi ga hina wala yi ga ni wati ke be ke biringa wana gurbu ya ga bunde da Allah fa yin rabbi ni gure na diga lu kada ni la ngure ni mani ya indiga jamba yahudiya ni go to amru bil jahash adiga gure bare mutu sere mu tawo bire mu danga na gure ngara kamma ko na mun ga na yahudiya ala gure bare mutu adiga ro bire ke halleya ko ta wani bire mure iwani bire ke wari kama ni sumunyan ko ara lamuru Allah na kitin da bire liga malikan yanga jibril na ko Allah faranda ibugo na aro bire to ko mai akko binga bire malda kitin Allah farandu ali sahaban ko atillahi be go oro menaga anyime wallahi be na oro menaga ndara gajana a dinga yana da ga jama'a de mana a dinga jama'a de mana kiyon do mena ga ngan ko kallin ga ninna ni kare ga ina Allah ri ni ara qur'an ni daga amma to kun nan diga bonna ko Allah ri de ga uru mena ga ni me ayyuni idumi yang kana ko yi wa sahabanu aywaye yamuni aywaye Allah faran kan gayi te wure ila kinyi te to Allah faran da bai Allah susma sabaru ya darwa non biti te no ko nanga ba indare no ko yi te darin te be go no asrawu ngam baso ni wo ken to kwa kenda ari ka hanjungi aywa bajange yi hayri ara Allah faran ka hamu du yitte ngana bosin Allah faran nditi bosin de kanninga ka hamu konnen kitende ada dengan ati Muhammadu kullu min gidan nawa ati Allah ka hanye baka kitende Allah faran da ka hamu du ati an ka kullu nin dan nawa ayi ati kin bondan an Allah tu ngati shede to bati tunganta ma Allah Muhammadu na haringa hakira wa hotana kimen gabinya hotana nya yankan ko Allah farin diga gulle bange ken no gonde ngame sudelli aro Allah farin do sahaban nawa ara ka yo ni tinga atahu yiwo ni rawras ken dani abu ku surun no kunye ma jongo dengi ya gawri kuri ara ka mu to Allah farin ni ma makante na bosi akara ke siho ko kullu nindo annaga Allah farin di ma Allah to ko ndi Allah farin ma ka mbuwa ma kana nyire Allah farin kala wuti ati ga rasul kullu nin ke kada naga aywa ati kun khaira akhin ati mata yi ne ka hali am hozo ni ke bole ka ham ma bi dara ken ali angin kalya ta mata yi na dari am hozo ni na'am
Allah faran wonni ka halli ga mugasre ka halli ga nasre ma daga Allah faran adi yalli awo shayna dikka man da ma Allah andi gina haringa ya diga mulli ga me wonne riwaya ni wodi akusa ga duwe warwaya ni wodi atillan ta hige abu ne na ko ne ngara himbe wari ngara ya ke suruna parce que na ko nan di anga munina an ko ne be kare ka han tlanga na ni kenda wutu kenda an to kono a kin la ga yayi adiga kadi suruma an bugo minna alamu am walla gamida a idike birenga usun diga katai keti duna mundane keti hanga mundane o wara himbe simma kin Allah fare ari sirulli isuto wondi amin gabinni waqi usugono tayrin raslamin muslima um palaki yamundu Allah gari kisinde ken suni kenema yuwe Abu Jahal Makka abin kimilla mu Allah farga na giren sogo na tamundu gunni sugindari na tembem baya kama na ko hamba ya kama na tallandi na Allah faran kiri wa mun na bismillah kama ahi na nyibe so ga bi oro me na ona nyi wangiya ma fam la su ko monde Allah ra faran bisna si ay me to ko tara tara nga adiga yade وقبله بسم الله واتقوا الله كتب الله تعالى وفليتوكل مؤمن إني بسني الله تعالى معني والله الله تعالى رجعني أو بسائل من الله رقدنا وضعفنا 12 ولا تمر هل ولا كنقي منهم قل إسرائيل رمنا رقيبا أو أسر السجندين أو قبل أن تمر هلياني قبل سرباني بسم الله وقال الله التي دغني يا الله تعالى مكفاها جد يمندنا والله أغن تسلم بمندي أغر جكن جني أغر تمني تنجي هارونا أغر فارون درون أغر خوفا وأغر الله سمو سمينا إن اسم مغسرنا أغن كنيان من غير رجل وبرن كفرين أغدناني من غير هاروني أرجنا وروني ورالله أورد أسنقصروني أيم نبي على كافراه كنا يدوت هالي أم كني أباد كن كمان إنسانكو سواء سبيل كل نعنينا الله يدورجا التي فبما نقدهم فلعناهم ولله إبرجندين سابود ميثاقهم إلى رقدنا وجعلنا قلوبهم وديسندمنيا أكانتني يهودي أمو أيوة الذي ينقلني لنا بقايا أو إتلمهما يتقتلهما إلهما إلى واجب تكين تقيا كين أو كين قولني بإتي محمد قال أبوها جوني قرابته الله فاريني تقبي وقتلكني إذا كنت تقولون بسم الله رسول الله أنت قلي أما يمي جنب جنب ما اللي يهودين دائما أنت هتوناني اللي دائما أمبك جنباني سرا دائما أمبك يبرين سرا كبرنا يامبي بكي ما النمبر لي يانغاتين أنه الله تعالى أو سيد الله قانون يوغن هيبور بين الله فارغ المدينة نهر وجودنا الله تكني جوكو قصني هيني تقولون هنا بسم الله وأخذنا ميثاق ودى الله يرقد اللغة يوم بيا وقانا قتي نصارى نصرنيا نصرني قرأت تقتو بالهما إغريوان تكما إنجيلي نهر قرية إيساتي دا حرور من بلي أتوان أحمد أندار قطو كدا بته إبرا فأغرينا العداوة ولقلناه ولكيسو ما يعيدوا منها أرقلناه قدي السكين قلنا جمع بغنتني نصرا بغنتني
ngal nasara jamandu mena an konnagu kinnan koto dina jama kutundo mena an konnagu bismillah ya ahli kitab فسوف واجب ينبئهم الله تعالى ويخبرني لا غرتهم كانوا يغنيا يوكل كل بنادي يا أهل الكتاب يا كتاب kita ala yahudi anko ni alla fare batum balawunya la garinga na nasara anko ni alla fare batum balawunya la garinga ari su to kita to bane aw sehnida قد جاءكم رسولنا وكفار محمد الذي أغي يبينك أو وقب بغنني أمر دمني منهم أغي تخطون أغي كموني الكتاب لا تورتان أغي إنجيلنا ويعفو قاو تغنني وقب حنا ما أغندا يمسلها قد كندي قال هو وصول ما غيا ودين باني أي أغن تقوله قد جاءكم نور أبات النور ينقلنا الله يكن النور يكن الله فريه الله هيغرا ما هو لمن كري النور الله يمتغن النور بسم الله كتاب قال كتاب إلى غير القرآن يمن الدنيا يهدي الله من الله يمن كان به في القرآن كتاب به يمن ربتي الله دوا كلوا كني ما تمين دين كلو سبل السلام كان دكت كسين كلي جبوا kibira kisiyen killun gabeni de aha kisiyen sabun gabeni sai da yan mu'mina nan to wani Allah na kisiyen killin gabeni nan bati be go sai kin Allah a gabeni بسم الله ويخرجهم الله كبوني بكا كافرهم بتني ورت كتتمين النورنا أوتي دميما ويهديهم كلا كتتنيا كنت المدني بغرك والله كافرهم من مقتل الله تعالى أتبتري أيان بركهم مريم بركان تجيه ونكون اليعقوبية نصرا يواني كنت إيسا إيمان الله والله كاهرين قال رسول الله يمكن نبي يملككم مرندني وكا الله يأمى وكا الله ما شيئا وهو النسيان إن أراد الله قال الله يولد المسيح إذا المسيح حلقي مريم بركان تبي أدا ما مريم يمي ما إلى يمي حلقي إذا يمي جميعا أسو أكين سيانتنا بابا أنا parce que digamburin digan kote in jabuni digan kote ga Allah remenni Allah kapalle mani an kunti ti Isa yimina Allah yi Allah ri jabi Allah ganati na Isa di ma halaki aramu yinsu korot nan dayana kebrenga Allah yani Allah yi Isa di mani Allah ko mi yin ta ko ni Allah ko mi kamani ganda yang itu kan dayana بسم الله ولله ملك وتنبر أمير مرندين والله دعاني يربل مرندين هذا الهوس يلا كمل يلا الله هو تبنا أگر كن تبنا مونغان الله تعالى لا نيا نيني هوس مغني ننتج لي الله جهي كل هنا حاجة عندي أبي يخلق ما يشاء الله دعيني يسا تبكون ديا بسم الله وقالت اليهود ينقضي أدو النصارى ينقضي نحن بيسجي أبو أبناء الله رموني وأحباء بيسجي الله قنني يهودي أنتي وكان الله رموه ولا قننا نصارى أنتي وكان الله رموه ولا قننا يا سبحان الله لمن دا الله ما خلقنا الله يخلي من دا ما بسم الله وسرد يقولين الله رمي كيف بدي الله قنني كن الله قلنا كباني لكن هلا كفانا هلا كفين يجلو سوبرنا بسم الله يا رسول الله يا موسى دعاني فلما أنكم عندي الله رمينا قرنوا ما يسابو دعاني الله كبارا ينعم قلنا دعاجربنا لمنتي هابين رمينا قطع رمينا قطعنا قننتي قنني قطعنا Allah kara kenya kibira kinda ko nan dani garanto nasara ngatu hunu yang ngangkate idi yahudi yang ngatu hunu yang ngangkate ikundi bismillah
awara ankunga بشر tegango ممن yemmun yugoni Allah gara kenta garu be sun bana fil bashariyya o hawa adama do ma hawa aramun na gai himbe go halamre mu kutu kamma kina kaba himbe go wida kina gada haso ganka kunta ni nasarai minni yahudi la attaqwa Allah akramakum inda Allah atqakum Allah kan ngena aw hasunu meya bismillah Allah wa qafari min dangan yasa wa ala qafari kan killa aw yemmin yangan qatana aw yangan qatin kan killa balli inta kama ولله الملك ampadu marandin walla dangani aruni marandin ada aruhu sulukin matamunin nagandiri nagari noku apata Allah ta'ala يا أهل الكتاب ya kitabi dungono abadugo hare mawlamirai يبين aw لكم bangandin awa dangani kuti kamma di haruna adu harun nagandallari harun tukini me mogobe dallaga kuti bo arikem pakatinya adu isa naga adallah horuti haru sikiya nadu ilaga awa horuti nagatu yani sikoni in bani israel bani min himyar in khalid bin sinan wuce be gawo ido menaga allah farendo musa naga aywa digan sahante kamutu misine bra holu ko ni indi ga tikiya kamu karagi adu tandume kin kontengo kamu karagi adu tandume do karabo kin kontengo kamu karagi do tanate kontengo kamu nagati do tanji kido honne kin kontengo bismillah أن تقولوا ebirenya oda Allah farilliti ko sabura illa gara wanda gari ga gamma katatini ما من بشر amanya gilli nyagalin danai kin garoya gungun dana marhoya فقد جاءكم بشير ebirenya luturan kutude hujan kuti abati gungun nyagalin dana li aya gungun dana Allah gairi والله Allah ta'ala yani ya nangeni hum sumade ngani be hujan da sura ma kadi الرسول منها كتا الله فهم لغري أنبياء نيرني كو الرسول دغامي وجينكني واهو جانسن بنيني أو بسنيت الرسول دغان كنينا وي مثال موسى أد عيسى نرا ويجيني أدو كمين يرسيناني وكان فترة هي أن بيجي كابونا دي يقول بتني تي موسى شريانا قوي داوود قوي سليمان قوي زكريا قوي يحيى وهكذا kabari Allah farin dangi halle hoto nan tarni de Allah farin meti ike yumatunul lalimunya israila remu almulimin skramutu manidi antaro awai sumba na Allah ma fason ta onni ado tara jandi kempe awrin ini skramutu dinan kurban ka onde na dinan ngarindi kibirema lalu no kinya donc wati mal alimu waga bu tuwana ni waga bu himbe go dina ke qur'an ni na saga imo qasindi na dur ke qasil lay na wo qasil lay na to qasil la tani Allah faringara to mo be kinga qur'an ni ke mo de wuci ya galanya kari illa merendi tuwana garanto do hangama buru lalim tana Allah kem bugundi ni na ken dema wo dina ke kurman kawo ni kari na nya isaram gondi donc killa kan tawalle ma isa ga yanka nga daiman hankama burulu lalimu kunya bondi somar wa kun alfuti ma afsada ad-din siwa al-muluki wal ulama as-su'i bil fujuri kuma dinan bondi maganda hankama buru ti garenga aro lalimu buru ti garenga awa munda na bisbe dabar islamin jama'a ni ana lalim burun kiri ni duwan paga kibran kewa munda kyanya awo yana mo ko yana Allah ti aparenti subhanallah
islam da Allah tibe farante wana nyime inaro hadisu lo meri inaro aya lo meri nanti kene kibira karakanya nasu bir samedi Allah tima dume kinga daiman ho baka hindi ga qur'an واعلم ان احباء الله منكم اولياء الله ولا اخلاف Allah to Allah kananu yahudi an nasara da kun Allah kananu Allah fillah Allah kananu kun ni Allah walmin Allah kananu wai mun ne kanta bana ko yin ka walin su kan Allah kana na'am in tabana daraja di in tabana aw mugodi ngala kulli hal wai mun Allah kananu wal mogon to muno wal kran to muno ومن أخص ولكل منهم هم بيغان قرن تفهنا كيمونو هو لوغون دمونو هو قرن دمونو هو قرن دمانو قرن دمونو يسونو إدرا يعني ميكاني قوي الله قانوندو الله كمانغو ميكاني مغبي itu Allah kanai orang baik ni Allah kana mun ta mun jinga wani Allah kuma ko timande Allah kalli timande ni Allah kana wani bismillah wa idh qala Musa bilan simam nabi Allah Musa gati isrun dangani ya ansuru angun nan simme Allah ta'ala nemanga nima biya kamma birinyani Allah annabi me gabinya angu isailan gudi Allah an kunya tun kanyuma وآتاكم أندر أنفسهم لهم جاهدر أمكن ينبان سيا لتغهم المن والسلوى من حين بغاغدا نا كتاب كنا غي السحنتي تلالين قلبنا أيوة كبرنا كما يهنا النبي من كفار وحي يورني يا إناكو إيمتون لا إنا ساي من هير يا تنغمو على السحنتي كنا سرما سها malika he Allah yimin laniye na kinanga tabane hunni Allah mu yeso gena woni na hayumbo